bulan Maulud kenyam khanduri kebang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya orang gemedike raya dengan ubud tanya mesenawa tersambut bulan mulia tanya mesenawa tersambut bulan mulia Allah wate bulan Maulud tajam kanduri Allah kebang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya orang gemedike raya dengan ubud Allah tajam selawat tersambut bulan mulia tajam selawat tersambut bulan mulia batakan ada mempakan lagi jaman topadelekan mano ikan kepimpen gelit metentek kepang oleh mulut keken oh katroate hidang demi bayar yung Allah wate bulan Maulud tajam kanduri Allah kepang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya orang gemedike raya dengan ubud Allah tajam selawat tersambut bulan mulia tajam selawat tersambut bulan mulia yo jino masa orang kaya rata sago gerung raya para bola dumel igeblo banyakan duri ikupi timpan tula hoj kenapa lakana kebiruga Allah wate bulan Maulud tajam kanduri kepang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya orang gemedike raya dengan ubud tajam